Na Bula FM merkrake taletaki. Golnga elambasa Bula FM nambando ena sere. Ando taleta kana borong ena Bula FM nambando ena sere su. Au vai tu geraki au reba tu ni estima au ando taleta kana borong ena Bula. Tolo bina Fiji Bula FM nambando wa esinga toka. Bula bina era roga Bula FM nambando atikoga. Bula FM nambando ena sere. Ni sambula sai koengo na vakaleleka ni nonda i tukutuku. E sanage maruroi tiko na yangonda ng gase lebu o nei talatala tui kilikila wangai ratu ana lotu lebu ana madao meongo ana yasani Baker Hall maindabui lebu. Tukuna na buni bola lebu ni lotu waisele o nei talatala teibita na wandra ni na tegabu tiko na rengu ana moniti mayongo ana chupili e turaki e suba. Ena dambi tiko ni mataka na komiti ni lenga mera na bosera se odei mena tora wakawawa tiko na itutu wanga se lebu. Esana baka tekebu tiko na nondra wakabulidi na ndau beindingi taki ena lao ni beindingi ena mua ni bolongo. Wakareitaka na minista ni beindingi o Aya Said Kayum nyongo endo na itubutuba mbimbi. Esa takatale tiko nga na matambose ni beindingi ke ira na songo baka politiki. Esa bakatabari na kena tokitaki na Fulton College. Ongo na kena salaki ndola na kena kembabo mai sambeto mai nandi. Esa mai taba bakandua kina na vengarabi mai teilebu. Katora e rosanga bulu na $1,000,000 na kena tara na kornibulibo mai sambeto. Kinigito, esana tegabutaki tiko na Pacific Rugby Cup ena rua na madao meongo. Ena makatiko na nonda matatimi na Fiji Warriors endo na gito kaukawa ena soto-sotongo. Esa may kadibitalenga o irna dorbo kara lewena tiko na extended squad ni timi ni biti. Sa may dabay kiri na Vakaleleka ni nonda itutuku ni timo demanda. Gold FM is #1 here in Sigatoka. Gold FM is our favorite radio station here in Lautoka. Gold FM is #1 in Nel. I love listening to Gold FM in Ba. We love listening to Gold FM, only the classic hits here in Suva. Hear about Vaturkola, you immediately think of gold. I'm Josephine Sabi and I love hearing Gold FM. Gold FM, only the classic hits.